Wairevi umwancho muriwe yataseni Kiandizi TV nechinga gichindengo kwarigania iritwe manyamangana majya senchera yuwenge unabire ka wateka omubasorera kurasa chi county chonsi emerongene amone isano nebire ichira senseto ya Kenya iriteria ne Dorcas Kimoma anibo turachi kubwatira na nere Lydia Mose oyogo ko manya wetira asenchera yemanyerio nere abigenyancha makwaneke ngamali gine chibicha awikire asenchera yoboikera ngo kobonya yotubwatia wetira asenchera yemetandao asensemo ya Facebook ogotonyera Ndizi TV News digital kwa kagari YouTube notribuna Ndizi TV News naboigo ase website tubwatina www.ndizitv.net. Nigo charagire jinsa isano na ibere chabono mubaso chitariki ni kumenibere omotinye ogatano na kabere omwaka bwechiri bibere nemerongo ibere nanye amayeito nigo tokonya chaka korasi county ya Kisii ase MCA bwe ward ya Mazige West nere omoske Jacob Bagaka nigo araito omuyigabo kubwatoka jibasari ase obisiaye ebigotoka sensemo ya Masaria ase abetega usigeta abaroki wabonse kubeka omukyana boigo kwanekeria abamenyi bensimi yobuna nachi kogendera na kubeka gosego kora amagendero ali abetega koria eira asebono abolirie abantu basiko abatere chinga kechiga arachi gwikirania amagendero aywe igasa mahokane igombwate chicheki abana 307 bakogenda secondary form 1 chicheki cyabona chikotebi no chira abana 40 na Igasa mahokane igombwate chicheki abana 307 bakogenda secondary form 1 chicheki cyabona chikotebi no chira abana 44 bakogenda sengenjo kora chikosi cha mahoko Eita Gionse Vocational Training College use urugale umwana wa nacho kwanda kiobere lakini abande bako na Gionse Vocational Training College kwa kosi ya magoko na abande bagenda urugale na mega nimbwate check saraseni cha abana bali bako genda gukora driving school bako move kurwa soko genda kose pigi bagende bakora driving chemuno monto na lete chira ngatebe kerenda asura Mazige West ko bakore meremo morre tofauti sintene inarero neto fauti ntangani ase wode igento kiriyo korangani nduoro abana batwatanga umuntu yo teta kuchako bagaka nero gareto kwa tobisi asabantu bagocha boye basari asabantu bagocha basu mwana yo balemi meri tobinde dinge miaka 10 gesman keri county ya Kordaki yale metese itoga Mazige West lakini boniga usko gana ga sakuru yasaiga egesmanale mororo nana kementre 3.5 million amacharu yasaiga achapake mechi ino erebyo solo toko gana sakuru kunyachenge ebale getale roga nyachenge mbabu ate mati na alemrege smororo nana metre 3.5 million amacha yaru nyachenge atimbokaga nya bisia akonya abantu baroro mpaka ga nyekara kemo erebyo solo namangana yonsi pia ko kolekana asenyencho yobusani bwane no muntu mwanjete sana okurukumo gaba na Paul Simba araki nange ko banga ninge minjete kora na remeremo te kunyarekana yakarekera ngoja simole mwantuma igonko namba denga gaba na senje maskani ile tungira abantu bakwanire ga ugatoke kole nanu musani onare na bakwanja most of the things na kwanire tachi what you want
Na ase tugotigara sensemo y'ekisemi gose chibasari kubatukwa nigo bono abamenyi bensemo ya Yesu oigo nigo baigokeria ase okonyora chibasari echibono okora ase omwemusiye obo obwensemeyo ase ebaraseyo egendete nase abamenyi bensemeyo boigo bagokeire abagambi bensemeyo nigo boigo bakwanera igoro yo chinchera bararigie bachogokora obosaria obo bwarekane gokoenekiwa ase chinsema imeye county ya Kisii ase bono barachi kubwaterana amo na abamenyi bensemeyo ere kweneke ng'ango kora abare obosaria chibasari nigo chabwatuka goche ase aborokiwa abechiskuru che secondary. Wakire kanyora mafundisho kumane ibindi kurubesu kumane kamati ya sukuri cha mungu chamada ya watu wengi ana wa affected wona kitogo kwa mali shule tikarende gotorarwa tuibishe na abandi ni baraka na mwana gotoka nyore ndibara ndo mabara kotebikiria manyete n'abagitari basomiri gabono basomye birogo nande nawete nandi bare ngana ngamanya namana ibaragatera ngombi yamone igato ni setu abana baja sebarasa serikali nigo yaboriwe gosira chiskuru chobobundi echo boigo chimanyikaina na vocational training college asebono baboriwe kwene kinganko bwatukabare egosenko bwatukabachibase konya ase chiskuru chokwana bene negetasene Kyandizi TV omo director bwa eskuru osebwa eskuru eyo eskuru yobobundi ya St Elizabeth baro eyo gosese St Elizabeth nigo bono aboririe serikali kone kingango sira bare eskure yo ase boigo baboririe abaibori gotoma abana oche ase chiskoro chi askiri go bate nigo babwate ebintu byose byobobunde ase chinsemo aho chakera chinsemo chobobunde bokorosi cyanga wika ase obwaga chikorene aboroki wabare abake ase bono baboririe serikali kone kinga gomentere chibesa na boigo abana kweka ase chiskoro cho eri kwenyorera amasomo government ya Nyamira County erigireri etokonya abalimu wache ground na wanafunzi bakoriki wache amaiga ya tatu na bwene tachamu government school na baiburi bali surrounding na bali square bata surrounded bali square mbaro tochamu tusikia abana aba tubakonye mambe chiko babanta abayari komate ko bigitobo ngo ni gasi yawe gukora itukundi ora chiko batempted obugoro nengo ko yumuntu ku balisiko so let us try our best. Maria Tangaro Joyce Machewa nje n'umwami wa St Elizabeth Embara fitizi ngosomie course ya garment making gose dressmaking tubwate chimashini nyingi skulu yetu but challenge tubwate n'abana mutari gutumira abarora lakini tubwate bana baisaini egento nda advice abana bari skulu na bari skulu bataratera abana tubakonye kiagira turege igato cyo gukonya abana asa institution igaiga ndubwate chimaterio chisaini mwibori ndo bense bwate omwana utari bwate gasi ya karaisko mututumire goche skulu tamukonye nachagite kuru skulu gosoma kuru 2022 mutinyo 8 ndochenga skulu yendi kongira ende unando chikuchumutuga iga kosi jane nenkonye sana gusonera abalimu abana b'eskuru udone n'aba nonyene abaibori cyanga maiga yomorai bwense kubwatu kugochika kwa kaiseko abawaziri baye nigo bono
abamenyi kurase county ya Kisii besokire na kubwatuka ebirengereri byabo igoro yengane yo ase bono bamwakire koko moraigwense na komoko boko ase getambukire kyo abetega kwimukia ase bono bamukanire kwene kinga ngochiare okora amaonjori ase chinsemo ao anene chinsemo chiria chabeire chikorekana ose obukurume bwabeire bokorekana ase chinsemecho erio kwene kinga ensi ya Kenya yasukire motwe asa mareta kutofemo ndio mkazi kwa kaunti ya Kisii. Number 1 president Mr. President na rochi tunatoa gandari usukuma inokora kinande bla mteka ya onye tagi turi chana tuate nete imara na ngutabu te cabinet kona ambe ya mono kora kinaki igasi chana tuasema parane india ande ntoigo kona abaiga abo te cabinet ya bantu bali bose bali corruption yari baruse tigwe bina bilionsi baira ni gukoti baira ni chile cha bwana hichi basi yesia yembaregas lakini ntuana koigwa inkibago kwana na igoro yebiro gebitu abatomete una kwaba museti na hande manyanga kyo obotimiza kere section enyore haki yabo na nenyoro morembe na ndubu amate bobe koetera abarai amane awana inchi the president ira ndege tanganya kora ko disolo ke cabinet ino ndege kya muhimu sana asengenjo cabinet ngere ya musaliti ega ya kabiri ekana ya point na ande ya cabinet yae to make sure when you mama mboga ime asen those are the promises that make ya say abana inchi ba Kenya ngodiga I'm very careful wekera chokora kuba chokora kuonde eliyo tunya kuba kwa ene kinga eserikali yitu muchakero buya geto kende ya kabiri abata kwa likire muna kindi gasi ya kwa sekeri mata kumuhada wike bichana atisi na ito bichana tutie kwa anda kwa misitu abo ngo tupija si hapa years tutabu atuka asitaka toka ya experience hiyo fanya nto kwa ngombe siku rundo ya kora lakini ta kora Togotigana na Yunavos Kamotwe nigo amateyemo yasiria amagimabo asumu basokano bomolero ase omogaka wenkeyo mongina amono mwana baba bakugira nyumba goika ogokwa abamenyi bensemejo nigo batema goika ase chensemejo erigo tukubatoria korende omolero nigo bangira ase korenda beka gotoria egari yo yarenge ensemo ase batatabo basiria amagimabo ase borigo baimekika bairwa ase kendu ase bono ababutukie bwachakiwe erio kumanya ninkikirira ogosira agosekirete omuliro yo nigo bono baganirie serikali kwena kingo chakia bale obotukie eri kumanya ninki anenekirete omubosokano y'obumuliro ochakiwa agosego chakia ase enka eje moto ilituzidi nguvu. Tutoka manyumba tufike hapa tulikuwa tumekuta moto imeshazidi nguvu. Tukalemewa. Ikabaki tu ni mshangao. Na hatujui nani ametendea kitendo. Ngomba tu uchunguzi ifanywe halafu ijulikane. Hii taarifa nilipopokea ilifanya kunipa mshtuko wa moyo kwa sababu juzi jana Mulelo nilikuwa ninamuona akiwa shambani. Sasa kiliotokea jambo kama hii nikashtuka sana kwa sababu hata nikilala nilimuuliza mmeshindaje, akaniambia wameshinda salama. Naona kama ni wivu tu ya maisha. Kwa sababu amefungiwa mlango kwa nje na akachomwa ndani. Sasa tumepigwa na butwa, maana usiku huwezi kujua ni nani amekuja akachoma boma. Ila tu tunaona hata gari yake imebondwa. Tunaambiwa ya kwamba ni hawa watu waliokuja kufanya hizo visanga hapa na tuwajui ni wakina nani. Kwa hivyo kile kilioko tumechukua hii kitendo kama kitendo cha kinyama. Kitendo kibaya sana ambaye hata mimi tangu maishani mwangu sijawahi kuiona. Togotigana egekore kyogoichane kurase kaunti ya Kajiado ase batatabo basiretie obamagima basumo basokano bomuliro na gosikamotwe nigo bona abakenya kurase chinsemo emergency bagenda tokorwa ebirengero byabo igoro yegetambukiro ky'umurai bwense ase abakenya bange bamoire okoboko umurai bwense asokumuka egetambukiro gyokubabuta emerimo abawaziri baye ase boigo bamuganire kwena kenga bali agochikobabeka ati babwatike mwakinde kyobokoro nabo igo kokoro obutuki igoro ya bari bachire ase chinka
elio kwana kigosemba bwatebi mwabinde byobotuke ane byobokurume asekireni gobokurume bwabeire obonge asenseto ya Kenya aboigo kumugane murai bwense kwene kingango cyare kubwatia amachikonsi aliare aserichiko rienseto ya Kenya. Inaona si solution kwa shida yetu tuko nao kama nchi. So kitu anafanya laizi angefanya kitu ya mzuri ni ile angelisaini kazi tuende uchaguzi mzuri, because kufuta mawaziri because wamekuwa wakifanya kazi na wao. So ile shida yenye waziri nini, rais ameshindwa kufanya kazi alafu anachukua hizo lawama kwa mawaziri eti anawafuta kazi, na hao ni watu aliwachagua yeye mwenyewe. So rais alisign tuende tupige kura vizuri, tuchague viongozi ambao tunataka, ambao wanajua kitu wanafanya. Kabisa tunampongeza kiongozi wetu wa nchi hatua aliyoichukua ya kuweza kuwasimamisha mawaziri wote bila kuchagua huyu ni nani ama ni nani. Wote ameweza kuwasimamisha, kuweka kando ili aweze kutekeleza usawa na uwajibikaji katika nchi hii yake. Rais wetu amefikia mengi tangu hii generation yetu waitishe mabadiliko katika uongozi, amefanya mengi. Kwa hilo tunampongeza na bado tunatarajia mengi aweze kuyafanya. Kitu ningemuomba tu ni kwa wale ambao kwamba wamehusika labda na ufisadi, aidha ni waziri ama kiongozi wetu yoyote, aweze kushughulikiwa kisheria na aweze kuhakikisha ya kuwa amewekwa katika pahala ambapo kwamba kama ni rasilimali za nchi amechukua aweze kuzirudi. Mimi napongeza kwa sababu hiyo hii ni mkondo ya inaonekana Kenya sasa imeanza kuingia mkondo ile watu walikuwa na wagena Odinga waliandika not yet Uhuru. So kwangu mimi naona kama Kenya imefika mahali pa turning point. So rais amefanya vyema kwa kufuta mawaziri. Inji imekuwa too much corrupt. Hata sisi tumechoka. Tulikuwa nafikiria tangu zamani siku gani Kenya itakuwa nchi ya sisi zote. So Kenya ilikuwa ya matajiri, saa hizi naona kama hii kazi Ruto amefanya iko na umuhimu wa kila mtu is becoming now a Kenyan. Omo Senator we county Kakamega kio mtata oyo boigo ore omo moigererie bwa bwene bwa banyabantu migo aboririe serikali kwene kinga korigererie mono arene ase semoyo bokorari na atari ogwaka isiko abawaziri bwokanigo bono aborire morai wense Dr. William Ruto nonyenere gwetigia emirimo asekiri nigo serikali ya yonsi ebwate obotutukano ase bono amoborire kwene kinga gochare korigereria mono ase aria atigarite na kwene kinga abakenya bachire konyora obwene bwaika kwana abo igoro chinga kyarenge ase gikaro ye senate ase bunge ye senate nigo omtata atiniga abakenya bange basirire amagimabo asokorobekana kwa bongoiga abande abo boigo basirete batamanyikaine ase bari gwikira boniga ase bona ganiro morai bwense kwene kinga nkorigereria ale emangana onse ali alingete enseto ya Kenya nanene kwene kinga serikali ya Kenya kwanza yonse yachire inka. There's been a call of other things. I hear I don't know if the cabinet has been dissolved or stuff like that. That is like putting balm on a wound. What we demand, or what I personally think is ready to happen, is that the entire Kenya Kwanza administration, led by Mr. Ruto, must vacate power. The call that Ruto must go is not an idle call. It's a call whose time has come. It's a call whose time has come. Mr. Ruto told us that criminals were on the streets. He has not produced a single criminal. You cannot be told lies every day. Senator. So I'm demanding that President Ruto vacates office as the only honorable thing to do. He's unable to balance our budget. It has collapsed. Everything around him is collapsing. So you cannot say that his juniors should bear the burden. The ball stops with him. And the call that President Ruto must go is a call that must be applied. And as they say, a fish begins rotting with the head. So, and among my people they say, a river does not flow higher than its source.
And when you look at the sun, you must blink. Justice is crying out. Our children have died, something that has never happened in this country. The president has called them criminals, and the president cannot continue sitting in power when the children have died. And he said, Senator Ojwe Okiomtata Nigare mo Senator Korwasi County ya Busia na atari ya Kakamega bono nateba bwatangani toko gendera nigo omoraiwe kyama kya ODM Raila Odinga bono aboli abarai kwene kingango sira bale abasaye kakwana chinga kyalinga sege karo kyabasaye ase omocho Nairobi abugaro nigo Odinga ateretana abasaye nigo bale abarai ba ankyo na Nairobi ya boigo bosegetwa na boigo goikwa anga edio kwena kwegwa obaseme uburachi kobakonya ase amatuko amotwe. I know firsthand that many of the great developments that have been achieved in Africa, including here in Kenya, were pushed and forced by the young people. Without fear of doubt or doubts, I can state categorically that I am honored to have been a key player in the youth movements that transformed Kenya into a democracy and open society of sorts in my years of youth. By age, Africa is an extremely young continent. Mwanchu murigeria aigano ngwekero mweri wa mangana magia senjera yubenge kurende chikiro ga chinsa ikuminingirane boigo nkomanya ayagendete gwateka ase orgongo roito rwa gusina boigo sensito ya Kenya twara oburigerio buyemi andeze TV na bugwansu omugusi editerane Dorcas Kemomana ni gotobwatirana nere Lydia Mose oyone kinga okumanyire gwetera senjera yimanyire nere Abigenya Nchama oyone kinga malugi ne chibicha awikira senjera yobwikirano. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.